arita kwe eni moko kuom jopiny e nyanduat mar Hoho mar Okak koting'o Longewan e Samburu West. Ochako dar bang' jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki chiwo seche 24 mondo jok modak e rogo ma ichichgo ni jonjore oponde mondo dar. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. The public is hereby ordered to vacate immediately from the following areas and coordinates, and this must be done immediately, and in any case within 24 hours. Gweng Longewan mayudre Samburu ma Imbo warado gi jodak mong'wano wuoth kendo gidar gi piende mage kaka yor loro kod chike manyogol kod jatend arita kwe Ngire Kithure Kindiki. Natoroka hapa kwa sababu serikali anakuja kupika mimi anabeba mtoto na vitu yangu anaama saa hizi. Naenda tu kwa sijui mahali anaenda na juu ya serikali na Pokot pamoja. Na sisi unataka na kitu sote, unabeba mtoto, na kitu unabeba sasa kuama kuenda bagi na juu mahali unaenda. Juu ya na serikali na unapika sisi, unapika mama. Sasa mtoto huku unabeba na mbesiko sijui mahali unaenda. Mini oting'o nyithindegi gwen kod sanduge kod mwandu mamoko ka jok man kod nyalo to dirore wi apiko kagiriore kod saa kapok mirimb serikal olwar kuomgi. Unapotazama pale kila bomo hapa unaona pikipiki. Leo Samburu West muguni ponye na hatujui tunaelekea wapi. Hakuna kitu tunafanya saa hizi ni kutoroka tu. Kama Kindiki ameshindwa na kazi, basi sisi afute hii RDU atuandike sisi warani kazi. Sisi basi tungangane na hawa kama hao wameshindwa. Hakuna mtu ambaye hata saisi yako kwa hii boma. Mmekutana nao, wale ambao mmekutana nao kidogo ni wale ambao wamekuja kuchukua vitu yao. Kwa hivyo kutoka leo hakuna mtu anaishi Longewan, hakuna mtu anaishi Lolmolok. Lesiro Lepario en jadak ma Longewan owacho ni en managola puth njiri mondo giyud resruok kendo kik negi ka jok manyayo maundu kinde ma pisas mag arita kwe medo kasa Apedha ne jonjore. Unapotazama area hii leo unaona watu wametoroka kabisa, na sababu kuu ambayo inafanya watoroke ni hii incident ambayo ilifanyika jana. Running from homes because of insecurity, and mind you, as we are talking, even some children are not, we are not aware whether they are alive. Wherever they are, people are searching for their children. Kit kaka jodak dang'ni kagidar wachore ni oseoloko yo kuom jodito mag siasa mawuok kuonde kaka Samburu, Turkana kod mamoko. In a short while, the government will circulate the names and photographs of all those we believe are the senior commanders of the bandit network. En mana keto wang' kod rito ka jodak mawuok kuonde mamoko mane jatend arita mar kwe Kithure Kindiki oriedo mondo darie biro timo kamano koso ginyalo thiro ngang'. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga kuom lipodno chenro ma piny owacho